Sarambu guys. Kita lagi di Sarambu. Selamat sore guys. Saya orang penting Aran Tilemo berada di Sarambu Marurun. Di sini objek wisata air terjun yang sangat menarik, tepatnya di Kecamatan Awan, Pantai Karua. Ya silakan berkunjung ke sini guys. Di sini enak teman. Capek nih. Capek guys. Sarambu Manurun. Capek.